September ni somni pasari kumsang ni somni pali khan Israeli Air Force chuan ruam man lok angin thlona mangin an hmelma an beithut maya heiwang hian Hezbollah chief Hassan Nasrallah athi pha tin ama baka hian Irana ni na sang tak tak chel mi pakuate an thidel bok precision strike hi Beirut chimlama an kalpuya bunker thatak mai leihnoi fi somruka thuka awma an bom chevek thei ane he bunker chunga hian Nasrallah baka Hezbollah shoi tu ten Israel ne na anin kar chungchang soi ho na an nei thin thlona hian Lebanona munrin tlak le mi te hriat ve vak lo chu an beya hei hi Israel sipaite che to dana chuan an hriat reng to tur thel ane he operation a Nasrallah Iran leader le Hezbollah group thi na hi phur thuta kalpui anilo Israeli intelligence agencies le foreign lam mi te tho hona wang ania Hezbollah leadership chungchang hi kumsom ni chuang film khur takin zirchian na anlo nei to a hetianga an zirchian chho tan na hi chu Nasrallah hi Israeli target poimo berte zinga mi aron ni chho ta ka tangin le Hezbollah in khovel puma Israel le Jewish abe waka tangin ane Israelin an be ni takhian Nasrallah hian Hezbollah commander ni na sang tak tak nei tenen anin biak ni ania anin biak na mun hi Beirut chimlam ania bunker cha tak chunga niin Israel be le dan tur chungchang an soi ho ani Wall Street Journal atanga report alandanin Nasrallah le a commander te hi Iran atangin norna lien tak awma chu Israel do to lo tura norna ani Israel le Hezbollah in atop na turan thleng chho to chungin bunker hi sipai te be nalakata him thei tura siam ania leinoi thuk taka phumani nge amaro chu Israeli intelligence te chuan film khur tak chungin Nasrallah chetan hi kumtam tak chung an lo zir chiang to a Hezbollah shoi tu te ani mu khom hun thlengin an lo sherureng to ani Nasrallah tomruk na bunker hi bunker busting bomb manga ti chiat ani ta ani he bomb hi leihnoi fit somruk thlenga thuk ti che thei tura design ania engtiang poa concrete cha po nima se Israel jet fighter hian a hun taka bomb hi athak ta a ti chuan he bunker hi apok dar ta vek ani Israeli force chuan bomb ton somria ta rit chu an thaka leichung fit somruka thuk thleng thei tur le concrete metaruka cha ti che thei tura design ani heral thuam an design hi indo pui panhi na hun lai ami kha ania German engineer Rasling Selsa design kha ani ti chuanin kumtam taka liam hnuwa an thlak danglam ve ta hret he bom an thlaka wang hian Hezbollah hruai tu senior member tam takin an thi pha a Nasrallah angei po tiam hian Israeli yin Nasrallah anda that thei chan lian tak chu Hezbollah laka intelligence operation thatak an nei wang ani kumsan hi parukhan indona chang to khan military intelligence te chuan Hezbollah chungril lama na tho dan anjir ching ta chara he na hi aul samlem lo khop mai Hezbollah hi khovela sipai ral thum thatak nei le in thup thiam tak ania Iran Revolutionary Guard nen in kungkai na thatak an nei bok kumsan hi so panhi khan hun tha aron her chuak ta a Syrian civil war a Hezbollah fighter in Syria lam pana President Bashar al-Assad regime thlop tura a thlo thum khan hein dona wang hian Hezbollah hi chik takin zirchian na an nei thei pha a achan chu an mi le sa tam tak hliam le thian omwang ani hei wang hian an mi le sa tam tak an ni na dik tak chiang le zolin an hriat thei pha ta ani he information lom khata hriat thei ani ta ka wang hian Israel intelligence te chuan Hezbollah commander te ni na dik tak
an hriat chu thei pha a Nasrallah tiam hian Israel intelligence hian manru an man pakhat chu advanced hacking technique ania Hezbollah in piak po na khol communication device chu an targeta surveillance system mi en thlak na le an lir thei thlengin an target ani Israel spy te chuan Hezbollah leader Chet Veldan chu an thli thlai renga an kar le odometer skal tangin ti chuan Lebanon puma surveillance camera an hekta ani khoi hmuna ngian om thin ti chiang takin an hriat thei pha ta September ni somni pasari kumsan hi somni pali khan an thorim na chuan lotlin na ro pui tak achan tir don ta Israeli forces te chuan Nasrallah le a commander te chu bunkara an omti an shefu ta a Nasrallah le a tho pui te chu he khovela ta noibo a hunta Israelin Hezbollah an hne dan hi hriat reng to tur thil poimo tak ani Nasrallah le a thui hruai Hezbollah commander te thi na hian Israel intelligence se ro puizia aron tar lang chiang hle Israel Defense Forces IDF chuan Hezbollah military top commander pakozinga pariat te chu kumliam ta khan tha anlo ni to tian puanga kar tamwak lo liam ta chung po khan in tha na hi athleng na sal he bok he in tha na hian Hezbollah rocket division na an leader le Allied Red One Force mi po atela an ni hi Israel be na konga po anin nam hnoin an poimo hle bok thlona kaltanga Nasrallah thatu tho hian Hezbollah military ral thom sang po ati chena sal hlea electronic equipment le missile engamozat ati chia ani Hezbollah infrastructure sang ati chiat baka an hotu tam tak an san na hian Hezbollah group hi atina ema Israel le Iranian mi tam takin indona hi top turin an ngen pha na sal he bok Hezbollah te hian Nasrallah thi thu hi pangai takin puanzarna anneya mase Lebanese medical le security source te chuan Reuters an shil danin Hezbollah leader Nasrallah taksa hi ala inzom travek ti an soi anrin danin blunt trauma wangin a thian yan ringa a hliam wang ni lovin bom puak ngong wang zok hian a thian ni an ring Hassan Nasrallah thani wang hian Israel le Hezbollah inkara boina na satak a chu pha a tin anzom pui pol dang te a po Hezbollah te hian Nasrallah thina wang hian phuba la turin thuan tiama hei wang hian Israel lama po rocket tam tak a tholu pha ani kum emoza chung chu Hezbollah in Israel andona chan lian ber chu Nasrallah hi ania ama wang hian Israel hian rocket tam tak andon pha ani tin nunna tam tak an chan pha bok Hezbollah hian Israel hi thungrol an tum mek lain Israel sipai te hian beile dan turngot an lo ngai tu ve mek bok Prime Minister Benjamin Netanyahu khati hunlaya New York ka United Nations General Assembly ya atelai khan beiturin thualo pereng maya Hezbollah noibo an tum dan chu Prime Minister hian soifia bok ani Nasrallah thina hian Israel tan chuan Hezbollah an beina hian rei ada isok tir don ni in alanga an melma leader ber an da that theina hi Israel tan chuan hriat reng to tur thil poimo tak ani ole tuntuma tan chuan khati zong kha ani e